ni Chipinthei Talkshow avela vezosi host kay ma same lal kip geni na bon chawin lim na kahinay kini na hi tuni talkshow hi nidang talkshow banga hong kiba lo na di min azi su tuni talkshow hi ai ho isopi ho ai mo film in apo do hi chi adik lamkei kiti film promo hong ki bolding a hi in chi ja chu pauzong hi atam zo Manipuri ahi lawala English ki mangding ahin his sun viver sole mi pi hozo sin ama sapena nehin het himpi diu heti su het sana ka hin nei ahin chule tunia Chipinthei Talkshow ai ho Impact TV Kuki channel studio his filma producer ti taute chule director come lyrics chule story writer zong mini ahung ki kovin amani tunin zong laimuna apartment tam ta hin kaila hona Impact TV Kuki channel thalenga hong hanjin na chung hona ki pa thu ka hin phongi ahamada brother anibu aina taram nokseri and then welcome tozeri and ngasi se yamna nungai taba habadi means akoi gi actress ama yaura adi yam phaga dawbani bako adu problem ama leibagi khoi gi sigi adik lamkei haiba film gi actress se yaurak pa yadre adu arisu masigi maramda masigi film gi maramda koi producer ni director ni moi aniga adung warisi hanarakani and masigi film gi matang and everything about this one say koi nei narakani haiba se viewers me am su thambani and sigi film sida yamna maru oiba role ama loba se koi Manipuri film industry da bala ko balasu mase leading role ama lobani habesi so mangzo na hai horin director ga producer na so adum haibio aduna mangzo na first koi producer se Lanu Lafson ko and second si da chong gompi pa dalung very sorry haibadi ngam da khara mingdu ko pronunciation do wrong or su ngak pigani director story writer singer and then lyrics yam kre magi se brother gi se aduna ahamada mingru de intro to kre bako and viewers me amna su coming am gane ba habadi karai de no like introduction habatari karai de no khuzi kari tauri and about your family background so mathang intro khara tawbi ai gaming Lanu Lapsen kawi hoji ai se Lanu film production gi producer director one lai jai aduna hoji aina kanna hoji se ai mol gi film asida kanna interested oina ko aina dum togen khanli hoji se address karai de oh acha ai gi address se Palel Unapal village aina ko Palel manakta adu ai koi ai mol tribe khar khuntai adu manakta ai Palel khundegi ni Unapal village aina ko pakhang oi biribra or yung palabra ai se nupi leikhre pakhang natre icha ani sugre adu de khoi londa khoi kuki londa hare de pu haiba tare ko pugi title do ai adum pirage pu haina address tawzera age ko adu mathang di khoi mingdu pronunciation tawda khara wai intro khara tawbi like your background and ming chongom pipa dalung ado aseng boming di lungnelal ko ni ai si adik lamkai sida khoi gi host ni su haibiriba director su oiba lyricist su oiba duga story su oiba screenplay su oiba duga singer su oibni ai music se Manipur University digi master loiraga lairi aduga ai gi address na khoi gi yamba siga chap manare Unapal village Palel bazar digi Palel bazar yaudringai da 1 kilometer changaga laibni aduga chahina ai 27 yung pandri ko yung pandri adu di golang title period ko when I address ay adu puwen golang se adu season rage adu di khoi ngasi yamna khoi na sida neina ga daw se huziki upcoming film adik lamkei film sine ko adu ai mangjaw na pu Lanu Lafson da laksagi sigi film se adik lamkei haiba se what is the main meaning behind this film have the adik lamkei have my meaning layam gani ko and why do you choose the adu kari gi choose to koi film chi adik lamkai haiba arthadi ai koi achumba da lamjing biba hai tare ko azuna achumba haiba thabak samaj sida achumba yaudradi mi oiba haiba si hingbagi artha leite aduna achumba koi na lei hinglingai da achumba kari asira thabak khara pangtholam sira haibagi message hoina koi film da koi film do oina tawrak laga mayam da koi yinghangi haibagi asa da koi tojabi adudi sigi
film sigi matang sida ko sigi film se si hek kari haishira khalak pa matamda what inspire kari wakhandagi ra sigi achumbagi lambi room haibagi title se tholaga film ama sima ke habese kari na inspire to birak ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯃꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅꯥꯎ ꯁꯤꯡꯗꯂꯨꯡ ꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯔꯥ ꯃꯥꯅ ꯏꯖꯕ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯔꯥꯏꯇꯔꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯪꯕꯤꯌꯨꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯒꯣꯜꯍꯪꯗꯥꯂꯨꯡ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ what inspire ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯣ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯕꯇꯁꯨ ꯂꯩꯔꯕ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯏꯁ ꯁ꯭ꯇꯔꯦꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯁꯤꯗ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯈꯛ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯖꯤꯡꯕꯤꯔꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯒꯨꯗ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞꯁꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯣ ꯈꯛ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗ ꯂꯝꯖꯤꯡꯕ ꯃꯤꯁꯤ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗꯨꯗ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯂꯩꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯨꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯃꯥꯖꯁꯤꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯑꯃꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯁꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯤꯝꯁꯤꯗ ꯁꯦꯝꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤल्मꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯂꯥꯞ ꯁꯪꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯇꯧꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤꯁꯤ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤ ꯅꯪꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯕꯖꯦꯠꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯉꯨꯕꯗ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯥꯂꯥꯞ ꯁꯪꯒ ꯏꯕꯥꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ entertainment ngakta natibako on the other side entertainment so and apart from the adugi mathangda it's a lesson haiba tare ko public ki damakta yamna lesson piba story amani haibane ko it will be very nice yamna phajram da do sumale adu hujikai producer pu lanu da muk lakke khoi gi sigi film se adik lam kai se hujik khoi ngasi magi promo gi wari ne batori se and then hujik release se kai dongai oidino ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯇꯥꯡ 12ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯖꯒꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯁꯤ ꯆꯤꯡꯃꯩꯔꯣꯡ ꯇꯤꯑꯥꯔꯑꯥꯏ ꯍꯣꯜꯁꯤꯗꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕꯀꯣ that means ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯗꯦꯠ 12ꯁꯤꯗ viewers and mayam yengbiningbba lairadi not yengbiningba you have to come out and support this film ko loina yengse yam afaba film ni habase hainingi adu akhoi wari sanarigei mairak sida akhoi gi film gi trailer do public singer viewers sing su yam yengning gani ba ko maksang na trailer matik amatang yengni na se tu in adik lam kai film promo so ki bol hi to ki thani isi trailer chu phat chom cha ga thana ne yo hite Sanhi ditri sunga balel area ramha natong di pero imna thotor hong nimyo Kai type 2 pasal hai kadai che hirong appa
Control. I'm ready. I'm ready. Ahile abanin na bon chavin lim na kahinay kini na hi trailer su inevel hatawin ahile tu in producer pa le director pa chule story writer pa ko maki holim na su anasi pa iskit zingin kating adudi huzik ai golhang dalung na lage sigi career se batare ko sigi thabak se kaidongai nagi horak pra film rom da story iba direction piba sigumba se kaidongai nagi horak pra ai se sing na haragadi ai se sumba film art sumba film nom da lag pase ai 2013 da ogini koi ge dalap sanna produce toba koi ge album amagi ramrodo part 1 part 2 ramrodo 2 album aduda mana ai se dum actor oina ba harai aduda aina he khoi khoi shooting loraga aina sum laaga ai lai phang da sum ha khale sisi yamna phai abdi sigi koigi aimorgi culture se sinasu masak takpa ngamuni haiba ai wakhan da laib ko adu lagpasida adugi after koigi rangmoro do 2 album do success oyum tungda dalap sanna aingon da haira ba koi album sina khangna di yaroi dobne na film ambasu puthok se na haira adu da mana nang kitang story nangi kari leibra nangi mod nangna iningba or nangi adum written story gumba leibra nang la aina dalap sangon da haya written mak ti leite aduru su adugi rom da tause hargadi something ai adugi da makta matam khaido oga ai phajana irake aduga akoi discussion doroga story si discussion doroga po koina puthok da ba film si yagani yaroi si discussion doroga tause da na akoi 2015 da ko gi ahanba dalap sanna su ahanba production oiba film gi akoi gi na thaini maro lungset adudagi hauraga akoi adugi hek loiraga akoi public response especially animal and others akoi Chinana tribes ingi or even akoi mainland the labor ba Manipuri Infal Valley sing so positive response mayam la e phai hol le hedna adudigi hauna akoi after akoi na thaini marung set hek loiraga akoi 2 years kum gap lai adu matungda dalap sangga muka pullaga huji akoi date 12 ta release tawjaga ba akoi tiar holda sida koi ni puthok charaga smain tawraga akoi film sida adudi yamna no bana trebo ko yam kuira bani ba journey se aduki matik history le have ta ko yam phaisa adudi huzik mu lapsan ngonda mukla ke producer as a producer gi thabak habatari or sigi kaino se wakhanlon se kaidongi legi horapra and then film se kaya gumba hana puthopa lairabra sir habira kaino ne aina producer si film lom da khongdang jarak pasi aina angang oringai da adum aina pambai dare ko ngang oringai da ai film art ki maram da yam pamba adu tana tana kogi aimol trap ki su kare sa mimang thoning bai dare ko do koi aimol trap si ko population su khra yam de ko adu mina su khangbo su khara walle habai dare adu na si art ki maram si changsil adi mayam sin hena khangbo igani aigi su art aigi aimol trap si bu mayam da puthokpa haibs aigi thodang ni haira khalaga ne adum kare sira yam interest yauna ai si film producer oina dum ai lakchab ni ai tare ko adugi tamak ta ina hojik kari haigani adum hojik pho bai si aimol gi film gi oina producer adum puthok ai hoi pho stand tawr ni lei tare means like anyone kana noi aimol gi ichin inaw singi marakta script hazaba story hazaba iba mi leredi you can approach rather na he's ready ma say adum ready way produce tawna ba sini ba ko yam khabani adu and then film kaya guma produce tawra ai se film si ani gitang suri aduga album na ani sure film na ani total ai si mari mu hai tare ko mari guma ko adu pass gi film and album sing do adum phajana chatra public oi aina anna ko ne aina thapak hek tawbo dai di pangtong tong sin haina da ba ko hadu maram oi da aina taba yang interest yaw na gi siwana da na changlaga paja hol bai tare adu ida makta mi oi ba khoi gi prajana su ai bunung sibi da na ko ai gi tawo thabak si jam encourage biye ko yam harawe phajana yeng biye phajai haibu da ne aina wa kai
pen ba hai do bi tai aduna encouragement piraga you wanting to do more ko adu tawing ba yam phai ba ko means koi thabak taw ba kan simi na thogat pira di yam nungai ba hoi nungai adu koi tawning ba su poe support taw na ga do ni ba ko and then huzik gohang dalung da mukla ke song you say means like director story writer singer lyrics acting gumba role gumba di yaubra film sida ai role sida special appearance when hojiki adik lam kai sida special appearance when ko ama yawe ko adu already as a public demand and as a request from my side adu gi role gi magi dialogue matek matang tawbi ba yagedra ai sigi dialogue si ai tawjadri mamang da kitang explain tawram maram di hena su mina khangna ko sigi matang sida koi gi aiga hero sina koi gi somewhere restaurant da leire sida ikhang hodana koi gi nupi heroine sina lakpa sida hero sina yam phajaman budu da yam pam budu hekta lakning pai tare pakhang amo ibne na ko ta lakning pudu da lak naman budu nupi du na haina dana chakraba adu nupa du na chatlaga yeng ba adu da aina sigumba nupi sak phajum nupi sidi nangi damak tanate adu hena di mamanabi se suine yong aduna phagni haiba matangi dialogue ni ko ai kitang tawjake so hai sako nang hangni mo sapnu sekendro nang le tamna kan jangki wow asingba film de no huzik taw tu hena man bu male ying di ying do so it seems to be very nice ko it's very nice yam adudi let me come to pu loves one again sum da muglak see gi film sida hanagi film su tawram me hanagi to I don't know haira di huzik adik lamkeng sida the main actress hai batar ko se koi gi Manipuri film industry gi aphaba bala sineba why do you choose bala se kari gi choose tawra habdi atopa koi gi ai mo mar ta su like sabi masak phajaba leiram gani acting hai basu leiram gani ba ko moi tawdana bala select tawai maram se kai gi haibi ra paya ge da chumi koi nang hai bu do adu mi nang atopan mi na jo hange ngonda kari gino koi ai mol lai sabi myam da nang na tawdana koi atopa artist star artist lo nang tawsi kari gino na kan hange ngonda chumi moi na bu chum ko aina koi ai mol bisi tawning ba adu aina khanjaba ama leiba ko maram di kari gira hai bataram di ai koi se star artist ama kaurabadi ai koi gi kari achira matung inda ba ai koi gi lakadaba future ai koi gi artist mayam se koi su ma koi gi stage yauna ba ko ma koi na tawba idea ma koi afaba mayam se koi in matung innaraga henna koi se phabangam gadra hai bi ga sada ko aina star artist ko se dum kaujaba ni hai tare hoi abadi moi do experience leirabani na moi di hoi nasai role macha kumapa ko they will learn how to type ko yam phabu wa khanlon ni but next time if it is possible mix up khara tawra ko khoi su kaino taw ni yam phagani ko and then moi khoi gi Manipuri film industry gi actor actress na ma khoi pula punsin ba si su aphaba ama lei ba habdi ching na tam na pun ba hai ba ma su lei ba ko habdi music se khoi gi adik lam case ma gi plus point se koi gi kaino renowned actress balasu yarabadina koi gi valley na singing ani sing na singing ani adu gumba wa khanlon so khara di leiram gani ba pu lapsan adi haidokre is I di khang ko adu okay huzik golhang dalung da lakki actor and director lyrics and so many things asik karam how do you manage kamhai na manage or sukyam yam skill se isa da kamhai lerga manage kamhai to ai adum mathang ko tentak ona rakhe koi gi film ama puthok ya gati story si compulsory ne ko story si isana ire isana irak pasida koi gi film ama puthok di isai item si darakar le rakhe sum aina irak pusida ina si matang sida isai habladi nungai gani adur di aina story oirabne na hujiki magi story gi momentum do sum series to mathang laabne na aina hena feel tawni habse ai isana khange du phawrak pai tare adur di sio metang sida aina isai itho ge na ai 3 years sang ai isai just isai bido ko monna khalaga according to the khoi gi sequence ki matung ina isai si lakadam ne na adumai tawga isai si itho ai adu gi isai itho amne na ai si dum
samna harabda bathroom singer gumni ko bathroom da he ngange ngang basida ko gi dalap san su nang su dum isai sakpne na nang no su lyrics soirobne na isai se nang dum try tawre se adu mamangi ko gi ahanba film na thaini maro lungse ta su ani ya ho ya bako adu du sa abne na hojik su dum sakto khora dana sai adu ko director si lagtusina kari garga story se lairab se koina screenplay se फजन एक्सप्लेन स्टोरी टेलर अब ओइगदम ने अब विजुअलाइज ओहला कदम ने अब नसा की स्क्रिप्ट तो कोई विजुअलाइज ओहला कदम ने ना नसा की स्क्रिप्ट्स तो अइने इरब ने ना दाला पसन गसु तानै स्क्रिप्ट से स्माइन ओरे स्क्रीन प्ले स्माइन ओरगनी अदोदि स्माइल ला दिस माइन तो हनगनी हाबिगी मागी एक्शन सीक्वेंस तो डायलॉग सीक्वेंस मैम से तानरगा दाला पसन अदोदि इबानी ने तोरसे नमसु डायरेक्टर दे यावरो खोइना दाला पसन गा तोरगा अदुम director, story writer, multi-talented, multi-talented. Yam pay, abadi, amakanta tawrega dawani ko, aina tawga dawani ba yam pang deba. Didi, koi se training tawga sunate, training tawga na koi sun hire isa talent tawga tawga si yam dara appreciable way. We should not hide koi lot loiga dawani. Everything tawga yam sa tawga dawani. Na music koi gi film. Sige adik lam kay sila mukla kay sige film se kay dumi shooting hoga si shooting tawa se abadi weekend machanga like a year or half year changa si film tawa kanda awan like se khara share tawa ani asi film matang ko shooting matang sai khara hajani na wa bajane ko film shooting ji arai ba thabang mate si ko film amma lusin ba hai bisi ko kem wa ha bu hai ngai leitre wa ba hai bisi ko adu ai koina ya interesting oi bako honna ba kan ba honna ba interesting later de si thabak si mi khara di phang to ki hai khalam ba su ai bako adu ai koina thabak ai si akoi star artist su khara yaure ko adu ai koi moi star artist khara yaure ko hena wa ba hele maram di ma koi ki schedule sang ba sang da ba ai bako adu yai ya de ai bi ko adom lau thok lau jin tau ba dai ko si pachana chahi amma ga tha ke mu koi su do tha ani gumba Sahi amaga tha ani hungum ba koi changi film shooting si ko chamai tau ra wara artist mayam si adu koi local artist khara di yam wai koi amro mai koi local artist yam wai maram di ma koi di pura kari achira artist one leitam ne na ko amamu hai amamu sangde amamu hai amamu sangde adam tau bu dai ko si pura tension ji wang ra ne ko adu hojik stage hojik phau bai ko si lak pai ba tare khang laga koi hotna raga si stage tawgi koi coming December that 12 ne koi si release sidagi koi pangthop pa tare si phau kena sidago one chahi amaga tha animuk ki awaba do December 12 sida boom reaction ko be a boom na thank you and aina su wish taw zai have tare hanwara di adum ko na nungai lakwa do adu oi reaction ko aina su wish awani and then music gohang dalun mo da muklaki isagi experience ni film sida awang mai kari kari thina bra shooting taw matam hai sida khara hai wa nungai hai bu ko koi gi artist masa gi character se loina explain tawba da some artist di professional oye ko some artist di professional oide aduna we have to repeat it again and again masa gi character to aduga koi gi number 2 da haragati koi gi schedule se each and every masa gi thabak loina lei bung na bungak ni adur su moi gi sin gi matung oina moi masa gi thabak tu kau tholaga moi plug set the plug pun ngai honam se sisu awaba moi maram di kana gum sangani adubu set the plug oige da sin da di plug oige da badu amana kitang thabak lei ha buganda ngai thok ngai jin tawba sigi awaba moi re plus aduga akoi gi loiraga ne loiraga akoi gi adum karesa amaga ngaina masa gi chinna bangak na hekta akoi ne phajana depart tawdaba ai thabak chalamgre ai thabak lei halamage haibgum ko sum si nuaite maram pullaga phajana kaina vibe si adum ama gi suloina nuaibni aduga future gi sodum ama hena chet kadabne ba adugumba lei adugu mayam lei mayam marak sida si aina hojik panjaki ba khrasi sina adum oi haina ai khale right adugo
awa si su koi gi namat di it's a lesson A lesson, awa si de koi asoi ba su koi we learn awa ba su koi hina kan le ko yam phai adudi aina yam thakta mana aina trailer du su yinge and isai du su yinge sida aina koi gi renowned actress ko si bala se aina su yi man ke lip sync tawe ba hazana sa e ba ma se kong hai to won isai khakta the lip sync sida ma to bra even loan su ngangra magi kind of things sida ko gi ngasai gi awaba haibdo sisu makhal amani ngasai gi awaba du makhal amne haibdi masagi loan na tabne na different loan na loan amaga amaga khena bisi magi pronunciation khena kani rhythm khena kani adugo magi flow du khena kani sida khoina balang on da khoina tek lodring da ai isana changaga fajana magi flow rhythm adugo aina prompt do bi ba prompt do bi bugana mana try do bi hai try do bi ba mana han ba ko gi first day shooting se magi si December da hobni ba December date 15 lo rangani exact thing dre aduda aina change scene wise da aina explain do bi kre ador di dialogue to hairo wai aina han ba phat haibugan na mana chat flow to re ba yam chumna chak mana harup da aina agi isang on the feel do wai ba emotional feeling have di sukta ta driba loan si mana once aina haib da mana smaina flow to ra di koi film se yes success all ba hore adudi gi start to re ba koi gi ngasai gi koi gi exact film shooting budi October da hob ne du bala gi December da to koi ba adigi from October to December ba khra waram ba do magi first dialogue imprint nganglak pudu da koi gi awab se loin kawai ba aduda isai su aduga kaino su akoina fatana prom tawraga phajai haraga adum tawraga logni prom se adum dalap sang su tawe rain su tawe sidi adum aduga seat changdring ai da tek lodring do kana pasan thanera ko manasu yam cooperation tawe ba manasu yam support tawe admain tawraga quick si film su losil ba aduga December 12th ta release taw da actually ko habadi like it depends on her she is the main center and then it's yam na appreciate the way maybe actress bala si su ko isagi lon na taba mana phazana lip sync su tawe and then nam suna se yingba kanda very kari hai sira inspiring hai ta ko beyond her culture beyond her language ko si overcome the mana tawe se adugi mati koi chingi flinching na suma hawaii na we have say ko it's very nice appreciate yam tawe koi na si adudi koi wari sana ba su yam nungai wari sana ba se warang nani break mate kung tang lok se ko enjoy ka hin sai bangin adik lam kai film promo talk show tu ni ki bol he in producer pa la director pa to ki holding su akinain su that to hit pa chung cha break na la tin break hu ki chai chai le avela hi si film su sa tu aki holding nai nai ki tu he
avelin na bon chawin lim na kahin nei kini na hi zo kahin saibang sun adik lam kai ai ho isopi ho I move film date 12 December ni le release ki bolding promo talk so hi in director pa hi in producer pa hi namani to ki ho lim su break masang chin ne chi between break zo in ga zong pai ki jing ho te adi wari do book horror se ko wari horror se wari sanap su yam ngai music aina coming masi public sing su khangning am gani and then sisu one of the main reason concern eba ko khoi gi tribal sing habitar sing da lai ba khoi tribe sing gi film se adugi matik khoi na yam kan na honor su and khoi yam pukming chang na tor su and thadar su like magi like outcome se adum negative hoina adum lai ba sigum ba se problem se kari gi oiram gani han khoi producer da direct si matang se masi karamaina haisi harabadi ai si ai tribe ki ayam basi ai art ta interest yaude ko art ki line si da kaya mu ai tam chinau tam koi ga yam khet khar khen na bale ma koi di art ki line chang bai ma koi pacha angang ur su hek chang ge di pacha na ma utan ma koi torog lai ai di karmai gi ne tribe si di art ki line si di khara koi tam ko khara different le ba hai ta de ko aduna ai ki income nungkam gi wasu kayam na mi amada suma khara keno to bio khopio harba ga yam interest lo bi rakta bagum ba ko adugum khara different khara leiba aduna koi khara wai maram de koi tribe ki film na di hena wabsi tribe manung da koi na hena khara wai ha tare ko koi tribe khara macha khara koi apik baksina hena wai maram di koi population su yam de madu da koi ki set nong set adu yeng bio ticket bio ha basu yeng ning bi bagum yeng bi ning da bagum adu mane khara tawdana ko koi si khara sigumba koi tribe khara big ba yati gi dam di khara simum nam basi income som side di khara wai ha basi ai ha janing koi awa ba di le ko koi se market su pi and then market pick pa du to ba support laite ba koi se laite koi public support se sukle laite ba ni aduna koi mi amana afaba thabak ma tawra di support tong na ga do bani ko support tong na ga do bani mana tawri do karino haibado koi yenga we have to support asine ko adu already koi adum chawkhat kani ba kaisu yam de here so adum population se adum yam ado ne ba ko it depends on our mind and our thinking habitar so sigi mindset se ko change to se support to hora se sine ba adu sigi hozi kai na hairi ba problem se director golhang dalung ni ko kan lake sigi according to you som yi wakhan di sigumba problem se ka hai tawraga kaino solve oiba ya si ai gi mota haraga di ko sugumba film si akoi ga tribal gi film puthop ganda koi gi horok pham se si han yeng ba darkar oi ba if we do compare with the western movies Bollywood Manipur ka compare tawraga di always critics lakani ko criticism lakani maram di mui di advance yam ore aduna akoi gi horok pham se yenga nangi thamoi da phawhalaga nangi mit tho halaga yenga di mi amana tawriba thabak to nangna munna khalaga phajadraga na phajana ngai gi suggestion pibiro but koi gi western gi Hollywood ki Bollywood ka adu ka Manipur ko di compare tawrugna maram di moi ga tawrugga di always adum negative lagani aduga puthoiba production team na so moi gi encourage haibo hena puthok nang bi wakhal la ba aduraga de akoi gi tribal film si hena adum down chakani akoi chawkhat nangai honari ngai da public ki response na atopa ko compare tawraga negative tawra adi hena down chakani the down chatana ba haragadi the most important thing haragadi public support ni ba in each and every corner da ko maningdra mamangdra side tara in each and every field da ko gi support si yam darkari support to dragadi koi chawkhat nangai honna basi hin han thagni apse ai hasin hoi yam sumi ko habadi aina ngai patlo maina public support sini ba ya public support si yam koi gi isa gi imu gi mi na support taw dani mapan gi mi na support taw rakani habadi unexpected way re ko tha thalu aduna koi isa na isa support taw do mani ba like for example I know film already first koi I know ichi now sin you have to support and mathang lakani ba sin sule and then aduna amoy re and film ama produce tawningai gi wakhan lon
se aina ngasai du su hangkhreba ko training su chatte hai kari su taw interest lakpagi tawani hai ba ko ba isa gi patient di oyam gani patient na tresu patient khata na ba atopa room na produce taw ba se atopa room gi angle na karam hai na yeng ga taw ba not not profession or something like ai si professional su natte ko right kamai ai si adum hai hana su haja kren dra right ai si hekta ngang ekta gyan hekta rak pada ko ai si art ki maram se yam interest yo bai tare ko right aina ngang oiring i su ai koi Christmas kum da ko sigum da lila macha macha sara da na ko the hero ga kum da ai si ngang oi dum tawram me ba ko aduna aina adum khan ba adigi ai si dum lang la ga kamai tawbra hairaga ai koi si tribe ko ding mak album mayam lerak pa right Kuki gi leire tangkhul gi leire ko atang lang tribe mayam yam leire dana adu ai koi gi ai mol gi si kaya lerak ta ba ko ai da dum khalle thanda kari gi no yam sina album film leiba ngam laga ai mol si kari gi leiba ngam da bra aina ko aina idom wakhan tawba thanda ko kare sira ngang uri gi horop pune si tamai tor ai no ma di ai si sigim ai da putoki gani haitra ba su ko ai haibudi natte kari ju haibu natte ayam budi koi gi inau dalung si ko masi adum magi bai share taw min raga ko khan raga tawne mana ayam tawne taw budi ko adudi ai kaino ma ga eton to gi pick padagi pamjabani hai ko even Christmas number program guma so acting taw hai why producer acting kari ni taw da you should have act na acting role du kari gi law da bra asu matang ne kha asi matang se ai khan khalam me handak ki film si dai role ma law se ani khan khalam me ba ko adumai khallaga asa isa da mu ka kari ai sira mayam gi khumba honna sira ko yam wai ba aina taw se angak pa thabang ne mi na tara di ko si thabak si toy da thabak su barabar khale ai da waman bi da ko ai na so mi mu khome amamuk leiramde amuk challe amuk leiramde adu ai ko star artist mu si leiramde adu ai tawtaram nu mem khom nai ko ngau jane adu ai na mu ka mu da artist yausil di he na sing ngau matha sare na ko just like a very short mati am su yauramba yai ba ko yauramba adu yaudre adu ai na khalli next film di ai su role pa role ma si ai tawrage ai na ko adu me de sa ma di tawri in the expect away ko Ay, tawri. it's your dream also produce it away ado so isa mak su utpiro and say na su request away and then koi gol hang dalung de lakke acting su tawe ba sige acting se kam hai na san how do you practice kam hai taw ba ai si ai su stage ta di thok ta bi da ko Right. mayam phamba sida ai angang oiring ai di kum se akoi gi ahan ba akoi gi android phone thoro kanda oi video recording ya ba kanda push play tawraga koi gi video ma cham cha sim se yam hai ne ba spec hapaga push tawraga lotho gam ko play tawraga manghan bu ko magic ki style ko su ba yam tawram ya ba adu de gi ai game yam lai kre ai class 10 lower ga ai man la kre after graduation dunia ba koi dalapsan na phone tawra is album ai gi volume 2 sida yaw nang yawro kolona ai na hai dalapsan ai di adu me di mai mit ti kya phau da ne ko mai si pangli da ne na hore nang gi video si sing loi ko na bi ba ai ya gani kar su kai de na taw bu chat ploy ga khoi gi shooting lo nga sai su hai jara ba do oi halla ga ai na feel kha to ga art lom se du art lom na su ai khoi gi ai moli culture si kitang khoi na mi mamang thon mang ngani ap se ai feel to ga de ge ai sum android phone thola ne internet gi yeng ye moi gi masam sa gi even theater play phau bi yeng he bai se theater duga plus khoi gi sumang lila Manipur gi sumang lila je palel da sumang lila leire har di ai se mamang tharaga chat se yam kalle ba yeng badi loidraga adam mafam da tumaga loiraga mina hodora khalak pa sugum se sumba something acting gi show ma leire or something acting gi ama leire ga di ai yam interest yaw ni yaw re ba means like nasan sa practice tawra ko hairakpani haiba tare ko aduna everything depends on koi khutta lay ko koi acting class ni ngai su da kai hoi chatpa du su phai namdre di if you are really interested in koi
isana ko practice tawra adum ngamani hai and then music se khoi film room se lakse film se it's a platform ne ko through film we can promote so many things khoi ama su khatna han bai yai nungsina ba su film sila ut pai yai thapta ba su pai loi ut pai yai ba sigumba platform achawa mani ba adune khoi music Manipur gi situation se ying ade khoi gi like hills and valleys se yamna kind haishira punda bai type to lay ba means like kari haishira film tawras amana tongan ba type to toy ba sigi marak sida brother khoina khoi gi kind of Manipuri film renowned actress numba amaga khoi gi noiga pullaga tawba se it's a kind of spreading like love message I batare ko means like khoi pullaga thabak tawmina ba ya haiba ni ba aduna asigumba se khoi tawba se phabra phatabra. What do you think? Comment on this. I know sometimes I even used to think I sama masu khale ba koi gi ching gi actress mayam siga tamgi actress mayam siga pulla film amata phazana naminaraga story du su ko koi ching tamgi lairaga tokminara di henna aduda singsinable latoi ne ba basically when we talk about Manipuri film only the valleys are when we talk about ching then ching khata sigum lai sigum tawba si kana ba laigedra lairoigedra comment kharpi ai han hai je ke ko si matang sila si amaga pullaga thabuk tawbasi kana ba yam lai yam maru su oi maramdi mi ani se pundragdi magi masa gi quality ko masa gi character kari su khangna de na pullak paganda khangnarakani khangnaradi nungsinaradi laiminaba chaminaba loina thapun gane for example haraga khoi yumna how huiga hodonga thambase adum loinaradi moise adum sanabne ba adubu atopa hodong ama lapaganda de hui singna tanagni ba maramdi moi punnade khangnade siga chap manana koi thabak tawmina ba se koi barrier khaidaba number 1 ko mana barrier khaidragadi koi thabak tawmina bada hena nungaigini nungaira ade koi maga nungsi chanana koi gi each and every field da koi gi thabak tawmina ba yare aduna koi barrier khaidabi da pullaga thabak tawbasi aidi yamna maru ay very important haina lawe ya duga yam phai haisu phai haina su ai lawe singtang chumi oi producer gi wari mu ta ji no na habisu chumi oi aduga sisi akoi jingtam amata akoi amata oina ko level man challa badi ko yam nungai ga dabani adu akoi amaro hairaga akoi gi oi support towe amaro akoi gi film gi chairman akoi sir mangon jo ko su akoi mama akoi su unai dana akoi bani no dalung bani challe makoi ju pajana akoi na kari to su moina yam encourage yam support to bi atu su yam harawe atu mamangi film da su akoi gi hanna gi chairman akoi ka sujakanta Manipur film gi ko mana su hanna akoi mamangi hanna film su mana akoi yam support to bi su bai ma ko encourage bi ko akoi lan pada moi hoi bi ko atu handak gi chairman da su akoi ni complain akoi gi awana em koi mangon sum tanna bane mar makta ko koi problem leba khodi mak dasu koi gi sar mangon jo hoji chairman oi biri bisi ko magi masu ko yam thagat jari heba tare maram di koi gi problem any lakpa matam da man ayam solve to bi ko adu gi damak ta masu yam na hang haina le dan thagat jari heba tare ko hoi adik lamkai film se sorry lamkai adik lamkai film se sigi film se yingba da khara tongali tongal ma have the mix like a comments with ching tampun ba and then koi Manipur and sorry Manipuri and then koi gi tribal gi ko pun bi saktam amal ba so sigi films in that koi nu si chana ba se na pura poison nu haina ko hoi wisam tawzari and then koi gi film industry the yawa mayam sina film se koi seasonal let us make use of this as a platform or in a seasonal ko si chana ba leadingai a platform where we can spread love peace among everyone haibatar si seasonal se haiba koi adum hai ko and then huzik mathang sida sigi film se what do you expect kari public hoi thokni thokri ko huzik ni trailer di release or ni ba public review se kari lakra trailer gumba isai gumba se ying makanda si se ai an ba haise ge ko handa khoi gi film si hanba film aduga handa ki itop tope habe tare ko asumai ai wakan jing bada adum khoi film si mai pakra hai ai ga sa hai to je kedra na to ba mai pakani maram di andak si khoi gi
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯅꯧ ꯗꯂꯨꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯏꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯅꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯅꯗꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯩꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯑꯁ ꯗꯂꯞꯁꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯒꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯏꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯕ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯒꯗꯕ꯭ꯔꯥꯁꯨ ꯈꯟꯕ ꯑꯩꯅꯀꯣ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯌꯥꯝꯃꯟꯗꯅꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯔꯥ ꯁꯝꯂꯞꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯇꯥꯃꯤꯜ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯁꯨ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯔ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯅꯨꯡꯁꯟ ꯈꯔꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯔꯣꯃꯥꯟꯁꯨ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯗ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯕꯤꯅꯤꯡꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯁꯥ ꯇꯧꯖꯩ ꯌꯦꯡꯕꯤꯅꯤꯡꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯂꯔ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯦꯂꯔ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯕꯒꯤꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯀꯣꯃꯦꯟꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯔꯛꯑꯦꯕ ꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯥꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯐꯤꯂꯝꯅ ꯊꯩꯅꯤ ꯃꯔꯣ ꯂꯨꯡꯁꯦꯠ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯤꯛ ꯂꯝꯀꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯞꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯅꯣꯟ ꯑꯦꯛꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯕꯥꯂꯥꯅꯁꯨ ꯑꯦꯛ ꯇꯧꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯗꯤꯇꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯄꯟꯖꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯖꯤꯠ ꯉꯥꯡꯉꯣꯝ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯤꯛ ꯂꯝꯀꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤ December 12th ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯖꯒꯗꯕ TRI ꯆꯤꯡꯃꯩꯔꯣꯡꯗ ꯇꯧꯖꯒꯗꯕ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ 100% ꯁꯤꯌꯣꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄ ꯍꯧꯔꯦꯕꯀꯣ ꯈꯔ ꯆꯥꯛꯄ ꯍꯧꯔꯦꯕꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯕꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯛꯀꯗꯧꯕꯅꯦꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ let us hope for the best ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯀꯔꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ what are the qualities that you need to be a producer ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯈꯔ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯀꯣ ꯑꯈꯥꯡ ꯀꯟꯕꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯗ ꯐꯖꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯔꯥ ꯉꯝꯅꯉꯥꯏ ꯅꯨꯄꯥ ꯊꯣꯛꯅ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯁꯦꯔꯥꯟ ꯑꯅꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯟꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯃ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯗꯅꯦꯕꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ and Mohandalandadi, producer, director, lyrics, what are the qualities that needed haidi ka oibra ai ahanbada director da laksigi ko hoi director gi quality se ama oigi director oigi haragade ai gi mo ne ko si mayam gi mo ti ai khangde ai gi mo ta haragade creativity se yam darkar le aduga ani subda magi communication skill se habiti akogi hojik ki script ta lairiba mi do actor character gi matung ina akoina communicate tawraga namgadaba film ni na mana control tawgadam ni na communication si yam darkar le ai aina lawe ahum subda aina khom si leadership and management skills leadership haragadi me actor artist me am pungadam ni na nangna makok oigadawri ni na nangi leader matung ina artist ki response lakadam ni na adugo mam gi schedule nongdul me am si management skills su yam darkar ye go aduga number 4 da hargana patient akhang kan ba si yam darkar ye habdi nangna hek tawrga hekta famous oige habi yaro ye go hekta aina power ge hana yabante mathang step by step ngai gedam ne koi gi like turtle ga rabbit ki race matung adumaina patience yam darkar le aduna aigi mota haragadi ngasai ki creativity communication skill number 3 da koi leadership and management skill ado number 4 da koi ngasai ki patience oisi si yam darkar hoye na khale aduga producer gi matang da lagadi koi gi dalapsan na hena khangbiram gani producer ama puthok haragadi producer mo haragadi nang player it is very gamble ne bako pra gamble ne risks low darkar hoiba win or lose the kogi hena public response phabayai adu criticism yam lakpe adu makhai du nangna kogi thick skin hai bidare
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨ ꯈꯪꯕ ꯀꯟꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨ ꯇꯥꯕ ꯍꯩꯒꯗꯕ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯗꯤꯁꯀꯣꯔꯦꯖ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯥꯎꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯔꯤꯁꯥ ꯐꯔꯛꯇꯀꯣ ꯑꯩ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯣꯛꯑꯒꯦ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯩꯇꯕ ꯌꯥꯝ ꯔꯤꯛꯁ ꯂꯩꯅꯀꯣ ꯆꯠꯊꯔꯒ ꯄꯨꯔꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯒꯠꯁ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔ ꯑꯦꯛꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯇꯤꯛꯁꯤꯡꯗꯨ ꯀꯥꯎꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯑꯗꯤꯛ ꯂꯝꯀꯩꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤ ꯁꯨꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯅꯣꯏ ꯁꯨꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯦꯡꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯤꯡ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ And shooting spot se koi Manipur khakta program mapana si tawra ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯇꯤꯡ ꯁ꯭ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯅꯨꯡ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯆꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯚꯦꯂꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯄꯂꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌా ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯁꯨꯇꯤꯡ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯕꯨ ꯑꯋꯥꯕꯁꯨ ꯀꯌꯥ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯄꯨꯡꯀꯥꯎ ꯀꯧꯏ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯄꯟꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯥꯂꯥꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯗꯦ ꯁꯨꯇꯤꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯃꯣꯜꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯅꯥꯎꯟꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯆꯨꯝꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯗꯝ ꯐ꯭ꯂꯣ ꯆꯨꯝꯅ ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯝ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯋꯥꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯤꯛꯑꯞ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯌꯦꯁ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯃꯣꯜꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯇꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯣꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯝ ꯇꯧꯕ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯗꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯕꯥꯂꯥꯒꯤ ꯔꯣꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯂꯥꯛꯀꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃ ꯅꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯔꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯔꯨꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯀꯣ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯝ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯝꯊꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯊꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯐꯥꯎꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯔꯛꯄꯗꯣ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯔꯣꯜꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯕ ꯔꯣꯜꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯏ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠ ꯒꯣꯁ ꯇꯨ ꯍꯥꯔ ꯑꯣꯜꯁꯣ ꯃꯥꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯠꯂꯦꯕꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀooperation ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯗꯅꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯗꯤꯛ ꯂꯝꯀꯩ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯕ 12 ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯆꯤꯡꯃꯩꯔꯣꯡ ꯁꯤꯗ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯚꯤꯌꯨꯋꯔꯁꯤꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ꯭ꯔꯥ and then cast crew member mayam ko representative oina mi ani di laeba background hi mayam laibanebako dusindu kari kari hainingra hackara matik yam harawi lakadaba December 12 ta aigoi aibol future film asibu nungsibiduna lakpiu aduga aigoi film da artist yawa kunimak tasu ai message piningi nakoi loina ma lakpiu aduga loina na ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯑꯣꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯗꯦꯠ 12 ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯂꯤꯁꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯅꯨ ꯐꯤꯂꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯟ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯥꯏꯃꯣꯜ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯤꯛ ꯂꯝꯀꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯗꯦꯠ 12 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ TRI ꯆꯤꯡꯃꯩꯔꯣꯡꯗ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯖꯒꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯕ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯛꯁ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯥꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯝꯅꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 12ꯇ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯖꯒꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯏꯃꯣꯜꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯅꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯇꯤꯀꯦꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯤꯝ ꯖꯥꯇꯤ ꯕꯣꯏꯁ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯑꯦꯚꯥꯏꯂꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯤꯝ ꯖꯥꯇꯤ ꯕꯣꯏꯁ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕ ꯑꯗꯤꯛ ꯂꯝꯀꯩ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯇꯤꯀꯦꯠꯁꯦ ꯑꯗꯤꯝ ꯖꯥꯇꯤ ꯕꯣꯏꯁ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯦꯟ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯗ ꯁꯕꯇꯥꯏꯇꯜ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯎꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯕꯇꯥꯏꯇꯜꯁꯤ ꯌꯥꯎꯋꯦ
ꯍꯣꯏ subtitle ꯌꯥꯎꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ subtitle ꯁꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯔꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯎꯝ. ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯉꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔꯅꯦ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔꯅꯦ ꯅꯣꯏꯅꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨꯀꯣ ꯅꯣꯏꯅꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜꯅ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯦꯁ ꯇꯣꯀꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯂꯚ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯃꯦꯟꯇꯣꯁꯦ ꯄꯨꯖꯦ ꯍꯣꯝꯁꯥꯏ ꯑꯦꯟ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯁꯣꯡꯄꯤꯖꯥꯡ ꯃꯣꯔꯦ ꯃꯣꯏ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯆꯤꯐꯅ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯃꯦꯟꯇꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ to remember ko as a token of love and appreciation from the producer and Impact TV Cookie Channel core committee may mahut silga ay pire. Thank you. Thank you so much. Brother. Yam nungay aduna loidringay sida ko Impact TV Cookie Channel and viewers mi sida kari hainibra message tin na khara pigiyo ay Impact TV Cookie Channel bu hainga lena thagatjari kari sunataba ai koi busmaina Talkshow obibagi damakta ngamkhai leidena hanana thagatjaba phongdujari aduga ai gi pu khailon khongsai magna su ai gi film sida yamna interest lobiba cooperation bibi bagi damakta mag ki matak da su isona loina bibi ocean Impact TV ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯆꯤꯟꯄꯤꯊꯩ ꯇꯣꯛ ꯁꯣꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯄꯤꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯠꯂꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ each and every communityꯁꯤꯡꯅ ꯑꯃ ꯑꯃꯒ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯑꯃꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩ ꯆꯤꯟꯄꯤꯊꯩ ꯇꯣꯛ ꯁꯣ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ. Thank you so much for your time. ꯑꯩꯅ ꯅꯣꯏꯅꯁꯨ wish ꯇꯧꯏ ꯃꯊꯪꯗꯁꯨ ꯐꯤꯂꯝ ꯐꯖꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯣ and even Golhan Dalimsu acting khakta nate not only lyrics not only singer multi yamna puthora ba sai samatsu wish tawzare ko and then not only that laksigi film sisu yamna success oiba film direction not only success through the society ko society da nungsi chana ba purakpa film ko society marakta ahongba purakpa film amasu oisanu habase isamakna su wish tawzari and amuka hanna lakadawa December 12 da koi try singmairongi auditorium dani ko sida adik lamkai lanu film production gi adik lamkai film se release tawgani aduna mayam chatpiramo ingbiramo support tawramo and ticket du su adim zati boys hostel da adum phangani habasinga sai producer ga director na haibikre mayam lakse koi amaga ama support tawna ready kanana support tawna gani and loan du kai su khanganu subtitle yawe and the main center are renowned actress Bala Hizam su yawbani she act very well yamna entertaining oi ba yamna kaino nuaiba film oigani haiba sai mayamna su amuka hanna ko ai amuka hanna haibani kipam hazing in dunia dingin Impact TV Cookie Channel Chipinthei Talkshow hichan hin anasayo hitin dunia hung producer pa hin director pa jong achung si hona kipathu kahin phongin malama patheni nangi jong pathena bo hanin tin film hoi ta film thupi ta hin podo jong hikin hanin ti su wish kahin bo he dunia dingin hichan hin chai taw hite banting le guest ha chule thusim tha to vela khongkit ka sen ho sei milal ki bian kai mai hichan hin khum khana kahin ne muntina ve josin abon chawin mangpha